pathinin wanoi ngai lutbe se ji in ata san chanin tun son hin na nei theina din achapa chang khada pitai aman wanoi thi mo chan sa dinga hin sol hilovin hu hinga theina ding zo a hi tun jesu nungjui mi taima khada thing tai Christian ta san ki patil thu gospel li hon seji gospel dang hon thilsu dang se yu han lang thilsu thakhat ho chum jep jamin se yu jong le hi koma ma thu sim hi lu gospel a ko na bo kila do ai ngai lu Theophilus ila wagui lungsa tho kichi ta a thili za kaya thuta pin ne het chi na dinga ne hinga kahin sut a hi Kaisar Augusta Rom lenglina pan lai le Judea gama lenglin Herod vai hom lai jin pathinin Nazareth khopia nunga thingnu gavildin Gabriel wan til soltai amanu min su Mary a hi Kichahin Mary aji chu pathin lunglei na namutai hunga yinatin chapa khat na hinding amin Jesu na sa ding hi nunga thieng ki hi a iti theiding ham lagaw thegin na le khun tin heja chu naw sen chu nung pen chapa kitiding aleng gamin beiti ane loading hi Mary chu Judea gam khopi khana cheng pathina ko na na wap aso pinu Elizabeth Wildin achi ta nahi Elizabeth Mary Sophie Mary numela a anonnom pen nahi na hinding naw cha nonnom hen nei hung lem na thu kaza zin kasunga naw cha ki pa in akichome kalungin pakai achoi ani kalhagaw ei hu hing pathina akipa e twan ha khangzau sin anunnom ei ti deu a hi Nazareth miten heaven ate chu Kaisar Augusta thupe dungzui jin Galilee le Juda